Leishingam zin tang kunau bing tum sai korle the talk with Sorintan Howrewi ka episode li welcome salishit dele ajay tum na interesting sala khai kala kanala khai chanphaya ka sangu mishit khawai sa se itum mikumo wi mirinli matala na khuni thol wi mirinli otpam khamatha pha ko khui gi ji hi career khamatha khale gi ji hi kana mai tui gi ji akhane chena ach itum na hili sun laga otpam khani wi maramli ach itum na chanphai sangum vaisare nail technician arihon chatnalak aina leidak le nail technician akha kala cruise line li kazatwi mi chung kana request ai cruise line ni ka thala chatro do ka thala chatpai do ji kala nail technician hila arihon demand le lak aina leidak le akhang sau ki da khani hiling sun laga acha itum chanpai sak vai sa se humoram ya acha khani ni mi ka shap mi pai dak le otpam samphang pai khawai ling ran mi shap dak le kala tam mi dak le tang khu yar khop ka khali chanpai sangrum vai sare we mangai na itum acha details samai da take quick vai sa se in our introduction is shumai mingai ashama na mi chumai da sangmai da mi re introduce sami ge kala itum chanpai moron rom da chatfa vai sa se ari hi queer Leishingam Rayamah Jingjuri wenene welcome sangai de leye and ari nail garden ukrui proprietor ne awi hi nail garden and the beauty salon hi Mumbai li la khlei ne yana ana hiwi mangai na tangkhunau chung khlila ngachonmipaiya ga otpamla phasangmipaiya ga thalain sheba sami de leye itu marom da awen la na khwaisa serem kap to welcome sat le talk show hili thank you kala hang khai thada ini chanphai ye aluma barang laga remi kap no we short introduction or background ka thada hiu line hi na raja do kala arira shungda ina khimu mai ka thada sali ji hi na kha share sami lo kala ini issues li maram wan da cha khwaisa se okay ili Leishingam hoye kasang in Leishingam Rayamah Jingjuri CV now ne Mumbai libam da singkum 18 years 19 years running ne okay kasang grade Mumbai libam Mary la ari changi ukru libam dale itaw na hangai da iwi main branch for Mumbai li le nail garden the beauty salon and academy da chiwi branch ka sa da hili ukru li aka shoi dale kala hili shoi da le hi service mi da le ma maning la katam nau kuchung kala nail technician akasa da tam quick vai da professional salagination na isu ke shop ko shok le tam mi da le ne the so far is na tam da le kala tam mi gai katam nau hi since last year till date around 35 students shiga tam mi gai ne at present we have say like 6 students at the moment chi thai chena ngsi na hangai pa na ba ma mirini ba chot lagina okti shoke rate la ina iwi any the ina ko so na li le pa ye kharchan ga sali ni hang sho nei miring chot la ina okti sho ko na ka nang phu nam phai na ta bi hi ku phi la ga ta mai lak sai lai rik la okay ai lu mission mi lai rik la sakshilam ji zam ne ka financially nga za nau ga ta da matam la business line li ot samaman la ga ta business line li za thui gai ni no i la ga we na i hi pandukan class 4 5 tam de le ga wen pandukan ni sapo gai no the business how program ukruli ga naramli ga iramli all right lai ri tamman ka pandukan o sa la ga i ko shok no ji thau ga da ar hang tak li pa ro ji thau ga da business ya pong li wa da ai lang so da kham nim kho ka da so far yet mung ji ngai dang bai da knowledge da jo wa sai lu mission mi da yangจะได้ถ้าได้มุมไบได้หรือก็มุมไบได้หรือก็อดเลยก็จุงก็ใส่เลยสปาเลยใส่เลยหรือโฮเทลเลยใส่เลยโชว์รูมเลยใส่เลยรีคอร์เซ็นเตอร์เลยใส่เลยอดจ้าเลยใส่อย่างเดิม experience ก็เลยไงนี่แต่ที่ทำมาเลย lastly call center เลยซ่าหรือก็ lastly ไม่ใช่บ่าววิลล์อะไรnail technician เนาะใช่ไหม senior สลักให้เทมลักให้ nail technician นักศึกษาแต่ลุ่มเชื่อมีแต่อินี่เลยแต่ที่ทำปงอีเรียนโชว์มีแต่มันไปเลยโชว์คุยใช่ไหมโชว์คุยเลยพ้นแต่จากกุม2024 November เลย launch คือสานเอชิวียุครูฮีใช่ so far เราได้รับชมได้ว่าแต่ success อะไรกันสัตว์เลยแต่หังไปจะอันนี้เชื่อ okay great no we kharjan hilang na la ga very interesting ka line inspire la salak de le ni la ga na no klatta we self reliant sa pa or sa pok la ka la give up salak la ot yu la chung ga sala ga a che ta de le de le yu ga ni sa da hard work and dedication o mangai ne da hangai mi chung khana successful sala khai mi pingling shan ga ka haw ga athun na chot chang khai cha ka thei ba ma ne che na
give up salak la sa khai hiwang athing thei lei ji chang khui da lei em aja kum yes first episode sa da ini online and interaction wa ji da sai re nail garden the beauty salon and academy ukruli ong show hili kala hili service provide sa mi da klei sila ara 30 something plus graduate sai re no academy here which has been a success only from Ukru yang ring pai na we academy mangai na mi chung ga sa tang khoi man da chat tak le ara tang khul naw na shanghai la kai na le da le thengai la le da le chung le le mu ta lan khani thot ping na cruise line hi ka tha da khu mong an ga za do khu sa do ka la ara na we institute hi mangai na job placement hi la mi pai gi ji hui le da le gi da tha ka cái chỉ cái tham mình apply sao bay cái thà apply sao bay rồi đó cái thà connect sao bay rồi đó nó institute thì là cái process gì cái thà rất多gì nên là chỉ share cái sao mình cho mấy the basic short sao cái nào cái niệm rằng tâm là mức lệ thì sure cruise sorry honey mấy con đi tao chung là giật vai là giật ngay được liền mình chung là gì cái apong ba gì source ba gì channel ba gì bao cái thêm cái dạng mà trái nữa halfway nữa tầng hay lại cấp liệu lúc mà xem mình mấy issue salon là agency cái này cái thùng mà tiếp ngay link người ship là cái WhatsApp room đặc lấy này rồi chẳng hề Korea sa the airborne the akhalei cái này nó rồi chỉ Indus hospitality the akhalei generally namak the lấy generally chỉ London Wellness Academy the lấy thế chỉ atom chỉ actually atom chỉ người ship share được lấy này cái department ba chỉ người ta chỉ nói chứ thế ai có tông người gì lấy lúc mà xem video gì nào mà hay là cái này thật các đang cái này thật partnership anh rồi sao được lấy này cho nên basically ở cruise line thật rồi chứ you must be like 10 pass yang 10 pass học rồi minimum qualification yes okay là cái 10 pass cái sao chỉ open school này mà này chứ officially the board the recognized board cái pass học rồi or chỉ thì chính cũng hi minimum 21 years you should be she or he should be okay must be young 21 years and above cho nên limit vào lấy mình age limit vào cha sa đó mong gì này hi like cruise line dẫn rồi trái cái vào ở bông chung lấy cô F&B là dẫn bài spa therapist là dẫn bài or nail technician là dẫn bài beautician là dẫn bài gym trainer là dẫn bài fitness trainer yang thế cho bông source of chung cái này cho nên remain sa the handle sa được lấy bài này vào nail technician hairstylist spa therapist gym trainer chen beautician chi ping jili na cover sa dak lai nei chi ka jipa na wa F&B ka ta hi ba khalai wa lei jila option wa opportunity wa ka very rare yang ta tang nai ka jipa ba acha la ga wei no F&B ta le sa dak le bi mi chung mo actually cruise li zangai ka pak sa mang sam ma nei na la il ta until unless you have something serious at home yang chi daw ga da hire sa dak le jila machine jila mu chung thu là cái meeting và think the candidate interview và think ra được lên đó cái khẳng thấy bình ở hàng cái đó nail technician cái thằng là bài or say like gym trainer cái thằng gì simply là achal cái là sai lấy sai cái chắc không lấy sắm đâu shock được lấy gì chúng mấy card shock được ở rồi đó chứ nào chỉ bình chỉ này the easiest the bài card shock bài yang option gì chỉ bình chỉ này nên services bình da hang da lấy gì chú ấy na we first bình chỉ link up sa cái agencies bình chỉ link up sa cái vậy na achira shung da hi kya cái shock hay rồi ishi na hi hậu phô ki chính ma khởi tiêu lang er de the chính ma khởi lang khai người trai li ishi na jo show khai 30 plus hurry on board yang ship li za dak le chen under process the process mun dak le hi nagal nào dân ấy mizo nào cái lang mai nào mai thế nào tăng hoa nào dân share được cái 40 chỉ có under processing le hurry atum na chot tak le ba hi na visa ba hi visa yari chang issue khale yang the reject sa show nai da tum chi chen struggle sa tak le no chi meaning se chung ai khar so gai ra ri la okay great no we institute hu mai na mi chung khale wat bom sam phang sak tak le thele ka ring pai cruise line ge jili mi chung kana cruise line da sa chat na kai ne yang in le sa chat naw se mi na phap ta ba ni mai yang chen na mi ge chung kana hi we ot nature of the work hi ari tyom ma kana hang ai ka ra hi contract na sign sa la ka chang certain duration wang da la hangi
chen hi pai tiong mai ka detail sa mai da thai ngai jin wa ship li ga za thi karan cha to la ga shuti ka da sam phang do marak marak li cruise li wat sai gi mi shuti kong thai sha ka tu chat tak li karan wat sa gi do ship li ki ji hi la thai ngai ka la a khana wa mi chung kana space am thalai earn sa ka pa ya career akani da hangai da ga hi kya ka earn salak chi do ji la thai ngai ji no ka la salary mang ka to mi tip ka tha incentives ka tha la sang ka phang le ji ka chi tha ot sa ka ba hi na chung mai hi na tiong mai da sang phang ji le lang ji la thai ngai ji ne ji share ka sa mi jo okay our contract with maramli car ship lang te de le wo chen cargo ka thari 6 months yang ka cargo mning la khang chawi our business our ji khang chawi cruise che chi pa ji 9 months ne cái chung cái 95 or 99% cái chung cái 9 months ra contract cái 9 months you otsara usually 2 months nali shuti mira okay chi na kha laka in terms about like earning salary pa je exact mahang mi ram ro ka chi pa ba it depends on the right average na hang yong or tiong mai thu da chung mai thu da gi na thai sa ka ba chi ka share sang mi jo ara shi bi ta ji la cruise first class second class third class the lewo the colleague the he smart sala ke candidate ko the first class li wazangai ka 7 star yang first class li wazangai ka he like minimum the 3.5 yang tiong mai thu da ji earn sara ai ji ba ji 3.5 ji la nail technician ka sa de ji ko kala spa therapist ping na ji ri chung mai de earn sala bai second class li wa ka second class li say like 2.5 yang per month minimum then third class li wa ka 2 plus somewhere to then 2.3 or maybe like 2 lakhs 30,000 tha yang ta ji tha ya ta tum na ji sa dak le ji ari na hangai figure bing ji ta the fixed money no ji cham sa da nei hi like first class li wa jangai de jo se ship ji no basic ji 1 lakh 20,000 re in Indian currency na ji basic ko ji witili na what sa khai ji commission le ra ji witili na what mang sam re cruise liver na what ma tik cho product ma tik cho your ki ji ne client le customer bing yang ta ji na lupa sha khai na your ki gai ji lupa thra ji no no commission ji ta ji da ka ji rum la ka zip khu la ka at the end of the month no salary li average add on sa de yang ji sam bang mi da klei ngorum la ka ji mi da klei no mo so salary ka chung ya to sure the or earning ka chung ya to sure the work pressure hi la mer labor permra thai ngai mi na ash cruise league za paisa sam phang la chot la ge ji la ai chot te na ba pipeline phuning de le ji la chot la ji la o thi ship ji le tha de bong I thum na say like Delhi Mumbai li otha tak le hi the 9 hours hi otha la officially ka ship li na 13 hours otha re 13 13 yang chen aroi athang na hangai ji first class second class third class ta khai ge ji okay ji ara na thumi nali interview vai ko na hi nali select sai ko ara ji agency bing na itum na number 1 number 2 number 3 number 5 da hi ping ka to ngai ara training bing hi sau khila ka scuba re ji ka itum ni ra lo khira itum li khoi pung ra lo ji no ta ji training ga sa ji last training ka 24 days wa ka le wo then actually process training de yang ara ji pa ji li the mostly the young UK we foreigners being rat mira nali process trainer pa je jara chili na perform ga sa che every candidate pa na the process training chili mtha smart sala ka ne perform saula chui data ga tonga to select alexa tak len na nali first class sang mira the smart masa na lagte shaky sa saula second class smart masa foot lang zan la ga saula ne third class sam gi jin wo che chi thai wo ta chi cái chẳng khát hàng ta đó in cái chắc là tụi capacity tụi mình lấy hay nó rồi thôi thì yang BA bali MA bali just metric pass sa cái bài na chung mình đã xong degree and skill degree chứ just on the paper mà này thì yang yeah great ari hon ni chu thai no interesting salak le information sang phang dak le hi interesting sa da le ari take ngai kana ba mi chung kana ka hang hi cruise line chat ki ji hi phaisa tingi da hangi ma paisa ka zangai da hangi training ga khya tam hi le da hi paisa chung da jang lak chi la kya ka jang lak chi do paisa hi ari chang in sa dak le hi 1.7 minimum yang 1 lakh mi sangi la 1,70,000 chi agency bing mi sangi ji minimum ne okay ara mong jinali interview vai re interview wal ga li khoi re jenara processing fee the agency bing na li ba thing tha phangala nali pore chi mi sangra ત્યારે જે સંગાઈ રે છે ને વી ફાઇલ છે તમને લોડ થાક લગે છે લી ડેટા કો તો અંગ છે તમને આ તમે સિસ્ટમ લી સંગાઈ લગે યા જે પ્રોસેસ આબો કો કીને
the pesa ji kiwan shokle ji gara mongje ni data to nga thum select sa gai thili training hipai walo number 1 chamsa the STCW training the later ji 14 days yang the chili 17700 jang le ri chang chen medical chena chi wi thili khi ka kuti kuna ka chung wo pesa mix sang training purpose training ji bing chili ko khoi ji pesa ji ko shok no appointment ko to nga ni thum khui mere guideline ko thonga medical rich medical check up sa le ji institute ji walo clinic ji walo dang re appointment tang dai thum na khui mere ka pesa ba ji nu pocket ren shok ki ji la chen chamsa the sele visa appointment jaw ji thum na khui me ji la ka visa li 2025 between 20 to 25000 jang yang the ji pesa ji ko to ga ji ji rum la ka 1,70,000 1,80,000 ka jang no ji total ji at the end of the month training period hi kya ka duration hi kya ka shika to duration is I say like STCW training 17 days. China are attending the mangla process training tag later. She was 24 days. She was 65,000 zang ba jang. Okay. Thai was Fire. Number and figure and tail ga hang mi da le chung ka informative sa ka la kan khana la kan nang sak ta le ara ina aka compare sa ha ka le jine. Cabin crew airline league is ping here na cruise line league is ping we khangarai na khangate kha thengai jini ming chung khana cruise line la chat ngai kai khana air hostess sa da cabin crew sa da la chat ngai la le ye chen in terms of earning kala hi we prospect like khmei jini ka or ot ka saring park mai chot khmei jini ka compare sa je tran ka tha do hi khni hi na thei khu tyo ila so far literally the flight list the cabin crew sa da ot sa kai maning la ka yuili ka tam nawa sa da rather living ji air hostess sa la ka or chef sa la ka at my profession chen sa mai la ka you turn khu la ka usually training ra khu la ka shok hai la na khani thum le hai no indigo we air hostess le yang okay ina thum le question sa no tan thum o chiring phana le ka thau le no atum nang the in terms of earning la cruise pa hina triple yang earners chumui khar da sa khu ot ka sa la ji pa ne rim pha mai kharo ji ba chot mai chen na da chi difference ko chung le ta hang chen nang la no ping hi da ra ser le a chong tang a sau a sha rom khu ba ji lai le ro ka la na ka so gai ne cruise sa la ri ji air sa la ka yang okay chi thai ho mo ta ka mi kai ko wang ba earning huge ongai nam chu ka cruise line na phak mai tha da thei da kri ne all right ara cruise line li no we train wa ngai no we na shi we institute he we train wa ngai ji ka ba ka tha da contact sa pai ro do ka tha da ra sam phang pai ro do hi ka tha da apong hi le mai le platform hi originally wa I ukhulip mau ga personally tum na sa ngai ka I chi salon ra ba ye anytime yang or mani ka you number khil ga I call sa ba ye ta chi ni mai sai na mathang step by step na guide sa mi shabre sa mi pai ra ara tha ka ukhul li leida klewi institute hi na li rasam phang pai re or no phone number hi description ni sang myo re sangau lo ya contact sa pai mi fa ya kala ka chi tha na ma thei le ka wa nail garden ukhul branch pa hi violin ni khlei nei Megan Hills we adjacent Undercroft restaurant we zingli nei opposite to variety store sili leite le ye okay ara ukru we branch li ngau gi da hi la akhang han la gau be no we athang na tyong me kala mention sai re nail technician akha sak ngai de le ka wa no we nail garden academy le da li khipa mo me ka tha ra tang pai ra hi we fee structure ka tha duration ka tha ka la li tam kui khai ping li na otpam hi phasang mi lag ji la kha thengai le la ka share san na Ira fee structure fee wedding ba la ka ji ta mi na tam pai ki ba na hang ge hari hon ne sinaw me mo khai le me me naw la ari la issue li la at present a shi me naw ki da me a yaw la naw ka thum tam ta le ari la yang zaina sinaw me mo khai pai me la naw la yaw la naw la ra tam pai se re fee structure ba hi ka jang khat wa 45,000 ne ka ari chang ni da offer la le mi the 40,000 sa mi le course ko la duration ba hi na 45 days yang general payment by he payment structure he hai sa pai ka mai one shot ne kami pa nei tum la order sa pai mai sa pai mai da chi ba jin jang ne ka ku jung ja na I tum I zeng da wo tang hu na wi da financially tum ga na mo yang chen ma mi ram ne ku jung ja na so chi wang na 75% ni one shot I mean first payment yang
out of 40,000 lì chứ có 40,000 chui 75% chui thì lì tại được lì 25% thì after 15 days from the first payment chứ có from that very day from the very first day I mean cha the payment sai tầm khuya là cái nó course của bayar ko thêm bayar ko hori honi vừa experience bay đã có sala ko cho nên issue sai được không thắc hàng này này giao đến phẩm tăng vì lỗ thì generous thì in uterus sala cái này hàng này yang in experience bay ra đã có sala ko cái đó aji march li ko group này cháu gì nào nào ba chứ awi course chứ issue na aji ko mui march when mà sang mila acha ko mui sang mila sinh ko mà cái thật là mong gì 2024 March 15 li ko group này đó sang mi cái nó certificate li cái cái nó cái mà certificate cho khui bung cái nó ở cái pha li ý vợ sinh ko mà cái outside đấy đó cái việc này cháu là ai cái chắc sống cái mình này ăn thật là tiêu cái tùy sao là cái hàng phế là cái cái nó li vợ nó ở vào cái sao chỉ li nó li fresher and một khuyên ra experience là chính ra cái lý do cái issue lý do sai cháu là nail garden này sai cháu là verification ra cái mà call ra email ra nào phải issue là sai là ta in a plus origin in a positive sao cái này in a feedback gì nhiều ra cái even packaging được 35 or 30 or 25 em được học bốc bài học bốc rồi cái này part cái này pa nó issue lý tầm phê đấy job placement bài issue chẳng lý vợ máy ukuli là bài mumbai lý là bài issue lý mất sao là bài cái mi bài gì nó hi tầm phê của nó bài gì buna tare jo je buna tam ngai jo buna le shu issue nang shi tak le issue ling le ye Hyderabad tai jo je Hyderabad le ye Delhi le ye Bangalore le ye shu yi chena Mumbai ji ka Mumbai ji wa yerom cái than de se Mumbai chang li wa tai issue na cover sa sha bai ji liu yang chena issue na odd placement means issue literally issue li odd ka sam nim ko ka naus no ba ji tam khe re tam gui gai thli issue na take care from the how có phong cái mà thà là cái này chỉ là care khuyên mình là cái chỉ là ốt lấy gì ốt bấm hàng lấy gì chỉ là interview lấy gì cái toang cái gì là than là cái样chỉ than vào là cái thế nên issue là salon cái shit được lấy salon cái lấy của lúc mình đi ănแต่ issue mình sinh cái issue này cái 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 serum này thật à thằng như hàng cái biển gì 100% job placement đấy trong hiệp clean à thằng in mang là 35 chỉ cái tầm phê cái gì issue này à tầm cái toang cái gì spread sao cái này gì city bingli Delhi là Hyderabad là Bangalore là Pune là Mumbai là yang ta chỉ tóm xíu được này chứ. Nail garden ukhruli khâu hiểu mange na tang khuna khuni thol chung ga otpam sam phang dak le thei le ga wing phai kai tha da lari of course lari ka tam kai khana ning samai tam chot le kha kai khana masak pai wang or kai chawi career choice aksa le tha da nail technician sa da chat dak le successful sang sak dak le part take sa dak le wang chung haning shi last question na ga hanau ga ukhruli arana la business ungsa la ga ukhruli shok zang la thei ma manai ra Mumbai lik sang sai re ka ukhruli ungsho la ga arana la hele entrepreneur aksa da nawi salon hi ran sama man la ga hi we ka pha ga shi ring ka pha ring shi chung ka experience ad le ra ka shok zang la thei da le ra ka ra hili ung la ga na business run ka sai hili na thei gu dak le or if there is any room for improvement or business it had run sa ka pha mai really or na tum business owner ak sa difficulty face other like challenges face other like ka tha le meli klang ji tyo share sang sa ngai as ba je interesting sai question ja ai ka zan kat ne I chung mi bingli underestimate sa la ga hang maning nei ho I thum themai re I le re gi tui lam nim kho ka in general hang dak le pa na yang ta ko to ngoi wang ta ka la ukhruli dukan sa dak le entrepreneur ak sa dak le ko to ngoi ma thu nei nei ka hang nei chot la ke ukhruli business sai number one, Chris had I already say like rent cái rent chỉ là age aussi deposit bao nhiêu chục này thì anh chốt cái chẳng cắt tới này, tao không nào ý là hàng ngâu là tao không nào như vậy, mấy ác cái này là thùng capital là cái sao cái bởi cái ý cái thay vậy, mà lấy một đồ hand to mouth đến đó cái shock sao được thì anh phá hủy nông phụ phá hủy là business sao được lấy chung lấy vậy, cái knowledge vào lấy đó, idea vào lấy đó, skills vào lấy chứ là cái capital financial em lấy một tí anh ta nông phụ nông phá sao là cái sao được lấy chứ li say like 5 lakhs 7 lakhs 10 lakhs bố là deposit mang cái nào the security deposit actually mang thật đâu cái security deposit thì khiwang der kar sal ak je klang jing chu no question sai o che ya che che mà lấy mà này ai ta Mumbai li cho gì in Mumbai athum na security deposit hay thật lấy gì cái li cái ta nơi hi
akma rent me mirror la Right. ka chang khani le pai ka thung le pai rent me mila na bu mai kha automatically they will Security deduct, you know, deposit yeah, is, from that deposit, from Right. that amount. You know what I ko shili wa mu thai mre ukhuli wa the ai kham lo mu ngai de mo liang ta da So no, we in a sense, security deposit in a business kuchung kalila sathachi mong lang. sat le sat le ko jibana wa himramli atam ko khyor ko maim sa lo Yeah. ko Last jibana question, the ko jibana wa ara mong je hi mathala gai ka shungla gai ta da product any shijing le business je sangai ko I salon sangai ko for example yang machine le pai product le pai interior le pai ta da Mumbai li Delhi li or ta da ayarang le li mi na racing gai bum je li mi na ka da shijin de le ji ju level na ju standard na I pa na sangai ji la sami ngai ji la ta ji I wa ma ma ning le je tang ko tong wi ne je I li hang lo je je reg sum mi chu da kan wo ji yang ke akma I sa se de idea wa le le ka sa se gi general deposit li 10 lakhs 5 lakhs mi og da paisa ji short wa dai de yang Right. num pu num pai na duplicate more we hi dar mixa khai ji shock ka bo ji shock pa ye gi ji akha deposit chung na hai go choda khayang number 2 in a light regular ma sa yi chuma pom liang ka chot ka pai maning mane in a sadak le issue is salon in the shodak le ji we in a ji experience na hangau ge issue mai machine ka chung singau ka da is in a shijin dak le generator hi 10,000 watt no da ji light mo khong na sang mai ye ta lampong da is in the generator sharai ka petrol hi 2,000 or say like 1,800 dispenser away the paisa ji thang gali ji ko Okay. this is like yang no just imagine yang ji ka khani ka khang de ya kana ba shong fu le ka tar ma lai ma de yang tar ro ge cho le ka pai ma ne ne tar lo ra hapta kli the 1,500 liter ma jin ta it's not enough yang the khani shi lo ai ka thing ka thum ma ta tar li thyo the ji ma ta la ke ni sam mi ngai le ka facilities pa ji thum ma ma lai ma de yang Okay. so lak de le struggle sa de le shong fu le mu tham to ta da so de le chen in hangai ba na ba sa pa ya ka hi ta hi as ta da yang seng ga pa ya long nau or da yang seng ga pa society ya kana ma thala ge ne yang seng mi si jo ning shi shi re ge ji hangai le po ngai le wo Okay. ka jang ka do I thei go if I'm not wrong I think EDC ga na ja yang seng ba hi da ya or ka a ma di fan sao function sao to chen in excite ko kum juk no da hi da ya systematic sa la ge ne ke ba na Mumbai week ta da or daily ta da chắc là một cái xung đột này thì thấy cái at least 10% 20% năng là systematic cái sao mà chỉ chơi itum Right. ta thấy phàm mình khá rồi đang nói sao vậy ang thế khi pa này region đi bung được leo ra bên này những ran la chăm sao đâu or TNL nữa or TKS nữa khi pa này những ran la cái gì vậy Yeah. mà thà là cái nữa chỉ một khóc là cái những mình chỉ phá rồi chỉ mình cái sang nào bên đó monopoly sai rồi thì society here à cái mà ở thằng nào hàng cái deposit nó phá huy rồi mà được lấy cái cái sim lui đó your là cái mi sang ra business le flop tao ra cái mấy thật at the end of the day thật yang sa cái gì bài chứ lúc mà xem này ít thùng li là ít thùng business sao được lấy bình đi bây giờ lạc ting sinh là cái sao mà nín này thì hand to mouth đến đây thùng cái thằng rock được lấy này cái chung cái trả này yang over town này sao được lấy gì thế nào chứ yang sinh mi lo or sim cầm thao ta sai được lấy à có bình là lúc mà xem video thật tăng phần nào mai yang video cái thằng mấy anh ta mấy anh cái thằng liều ta bố là kim tham này thì phải ai cái gì bảo thằng mà lấy phong đất lấy này thằng mà cái thằng tăng phần nào liều cái lúc mà xem video tôi consider sao mi lo gì hệ bố ngay lo em Okay. thì phải yang Yeah. Issues, challenges later like highlight some that like ji không thay intention này là cái lấy thùng apom lấy không chỉ khuyên ra bài vai vàng để share sắc mình để shit sang nghe cái lấy thùng apom mình thắc line không chỉ khuyên ra luôn nó slowly let's do this together thì mình không mong effort này là mới mới thùng tông rằng là cái stakeholders mình tông rằng là cái thằng không chỉ khuyên ra bài are we kind of starting from first the business owner are we landlord shimu bala jang laga oi thum thana ping jang laga chu challenges face ada le ka thasik le ji thum thala gai na yang khongum dar kar sai muram ba le khlon ping hin na I thum we economy we backbone la ka khana sa ni chi wai na le lon dar le business owner ping le thum ya ri
community นะก็ต้มเดอร์การใช้ถุงต้มเดเลยระดับมั่งมาพูนิ่งไปมันนี่เด้อย่างจันทร์ business owners เป็นจุ่งก็อีถุงยารุลิเชบาซ่ามีได้เลย service มีได้เลยใน business owner เป็นมาเลยสิแบบ business มาเลยสิจะนั่นอีกลีก็เท่าที่เราsalon เรื่อง cafe เรื่องอีถุงไม่ฉันไม่จนไม่อยู่ได้เลยไซโก้เรื่องยารุลิบาง service มีได้เลยเสียนะ of course ถุงจอดมันถุงเดียวไม่ก็ profit ว่าสร้างออกเสียเลยเรื่องก็ถุง face ได้เลยสิละอีถุงยังสังไม่ใช่สิมันจันทร์ไงนิ่งเชื่อเลยก็จุ่งก็จะนู่นบางไงนะเที่ยวคุยสังพารมาแต่ละไงนะอีถุงArihan society le unemployment rate high salain le dak le li no ma ngai na or pang chung ka generate sang ming chon na le stay le ka ning shi itum community bing a chno ma ngai na chung ka sam phang man le the khui man ka ri lu chung mai da li la hon the a che new talk show lu ma ngai na chung ka le shi ra ja ni kup sang bai khwai na na is chung mai khanu thot ping ari nail technician sangai da or cruise li chat ngai da le ping hi ta la ga na chi we candidate ping or chi we line li chat ngai da le interest later claim me being hili no we showing advice la suggestion la encourage words of encouragement la china kana was the closing remarks had come lo la kai ni chan pai kup sang pai sa se mai ta na sang na ngau la irom mang le maning le mrei da khu ye da tang khu da khu ku to le yang bi pa sa khwe le ka or 10 pa sa khwe le ka 12 pa sa khwe le ka da ot mang ba la da pam tak le ka chung le wo da in the thai khu da ga yang da I actually I main intention ba ba athumli da apong phami je da ku so de ka chang khat ne right chena 10 pa sai le ka 12 pa sai le ka ot mang ba la pam tak le bing je are ma le tum ma shiman lo ka chang khat ne a cha le ka wa lai ri ka tum mning ka lui ka ba khani mang wo option je ka uri hon wa na lai ri ma tum lai ri ma them thula lui la ba pai lui ma ngai thula lai ri ma them thula business sa pai apong ji option ji chung khai ne market le matik cha le khai ne na na ning sang da passion la ga na ot sai ka uri hon ya da akhura ka wa chung khai no wo chen sa khoi ba apong chung ka le ye ho main sa da cruise li sa ngai ji ka wa adang hang kai da itum ili le context sam ba ye or da imang li sa lo ji nim ko khang dei le sa ba ye ka bong ba ji ha ko phok ji ka da ha phok le ji ba ji ma thei kam sa khoi ba no khang jai ne ka chen na ha phok vai ba ji ka da ha phok si step by step in ta la kin ne gai sa mi re gai sa mi ba ye adang hang kai da direct salon le yaw thira lo or ili context sa lo da anytime ye available ne okay great ing share last sa da salon le ari hon sale ga tha kha le la discount ga tha kha le la service package ga tha interesting sa la ga yaron la ra sorry chang ma le ka tha sa la ta permanent 10% discount le any service yang okay asang ina na hang ka ina skip sa ka le wo how if issues face other le ji issue na ji ko khang tem ne issue da sa da le hi issue hi in issue na shi chin da le product se mambai we products ne okay chen cham sa da say like any service jo say product sik no extra product mobile listing da le ne ukhu listing da le pa jing rai chai wo the any service li say like mobile 1500 charge ne hili wa chui charge we ready charge sai ka afford sa ra ki ji itu mayang chen mobile 1500 ene itu service sam ye hili wa 600 700 den sa ji la chen ju ke chod la ak face hat le ishi hi ke ji ko ke ji pa wa ara juwen courier sa ji kilo khali 275 per kilo Mumbai to Ukhrul chena khama hi product ji very heavy yang here ka hi khama kg mak kg 25 kilo sa da courier sa ji phaisa ja ra ba hote ji jang la ga chili ada chili aman la pai me te khui da ai dik sar le se divisit ma chat kha da tiri miri da at least da area shape sa kham ne jaw se da ji tha ye chen ji pa ji le she ri chang ga issue da face wa sa le ka face ka sa mang sa ro no tang ku nau le she ba sa khami kala in return tang ku nau chung na ne shi service la ra khu ro no ne shi we later clary nail garden ukru ro no Mumbai ro no hak sang rai sang mai ro no kala ma ta la ga na job creation we maram ne shi na pong chung khai na ma chon mi da le the le ka ning shi chung mai da ling a chon mi ro no hang gai da mi chung mai da ra phara le pai ta la ni cruise line hili ji ta no ya wholeheartedly tang khu na sa da family sa da khui la ga na jang dam ta la ga na sa mi da le the le ga ning shi ma tha mai da sa wa ro no tang kala tang khu na chung ka we unemployment we
crisis later clay tum no we mangai na institute mangai na solve sa khing sar no je hangai ga best wishes mi shit le ko kala Thank you. share ko ito. Thank you so much. Share so. La aja episode yang mi ga ya recycle la ning shi chung phong shop de le aja itum na nail technician aka khang sa we cruise league zat we kala apong dei dei de li ka tha ga itum otpam bing hi sang phong pai ro do ka tha ki pa men zat pai ro do ti itum mun la gai na itum na khui sang phong hai reng aja nail garden the beauty salon and academy with proprietor Mr. Leishingam Rayamah Naralaga itungli mai saina our academy kala chimang majila our mga ina cruise league thala zat pai and job placement ka thami pai thalai itungli hang mere prospect le lag hai job category khani ne da ngai cruise liner no nail technician no kala kham tai khanwa nail technician khang sa hi na yes mi wa jingli ot sa chadi salala now the no we own la shola kala business owner ak sadla ok thui pai de le yem prospect le lag high scope le lag hai career khang sa pai ji mention sangai matala kha ka ishi tang ko khni thot ping itum na I hi ki kham sa thai mine ki kham sa thuk mine I ma them ne dam pam haila ka chi cha na sa thai wa thai skill talent ran mi serai da klen hi pa khu thai sei ji hangai government job sa phang jim lein atha hang khai tha da exam tha la ka pasum sa thu de ning tiao hai se ka chi cha na gala matala kha khana ka cha na enthusiastic sala ga na ka cha na sakhangai cái chuyện hi sa cái iling pai im tai sang yu mirin le velum tai sang cái gì ochi sa khwai sa se shim khurna awa nam so na hi sai hi sang sang ngai da sa pa mi chila cái chuyện sa ngai cái chuyện cái them chi sang sang ngai cái lam ta la ga na mangali chatai da claiming experience le mai da claiming le ngathing khui man han khui man ka chati darkar sala ke ari cruise line gi tran or matalan cabin crew gi tran tang khul naw bing de mayam naw bing na chat yor ga de ping scam sa mi khai chung khale ko agency ma khning ning le wa jang la paisa chung chung khui mi khai le ko ju wai na itum na tum even starting from passport apply ga sign dang de la mi chung scam sa mi khai le ko chana starting from the beginning how go pok to ka tangai dang de hi thai khai ping matala itum na shit sang pai ping ni ka chati darkar sai ara shit sang pai ping ji chan ishi tang khu naw le de le tang khu naw of course ka sa ka pai ka shop jang la hang rok la ga itum family ak sa da sak pa pong jung khalei da le kala ari open sala ga na awi ishi nail garden na ra hang da kle ashi institute na hang da kle hi mangali la sa ga hai la le leo gi da achu proud sala na hang pai da le yang kala history track record thalai le leo gi da athu mangai na wa si ji ba apong hi ma thau mai khar la le mo chi chang ku le da le yan ka che ga na ning sang da le ga ba violently later nail garden li yaw thira milo or number la sang me zara proprietor Mr. Leishingam li la kharjan sa laga itum otpam hilining sang bi na manga wa khoi ma man lo ji na sa dam chan sang ngai ne itum tang khun khuni thot beng chang me shi hai se ke chi chan sak thai sak ngai ji sa ma man laga itum church li society li itum yur hak sang re sang khwai le ke chi jaw ro li khwing rok se ji khna sa dam chan sang ngai ne itum psychology ning share next episode le sam pok se